sam Željana, volontiram u Dumovcu, to je sklonište za napuštene životinje grada Zagreba. Evo tu je jedan predstavnik našeg skloništa, Bučko, evo dao mi ruku, nisam ni tražila. On je valjda tu najstariji u smislu otkad je od siječnja 2018. godine. Počela sam prije godinu dana jer sam imala dvije mace doma, ima se inače puno životinja, onda mi je nekako krenula nekakva alergija i astma i rekli su mi da moram to izbaciti iz kuće i bilo mi je strašno. Onda sam rekla ako životinje ne mogu meni doma, mogu ja njima. Pa sam ja tako se odlučila za volontiranje u azilu, pa eto, tako, evo me u Dumovcu. Postaneš bolja osoba, i dođeš i imaš neke porive pomoći, a onda postaneš još bolji. Jer nekako pomažeš i ne vrti se sve oko tebe u životu, što je biti najvažnije. Najdraži dio volontiranja, pa kad te ovakva njuškica ovako pogleda, kad znaš da se nekad usrećio i nekako te uče nekako i zahvalnosti, jednostavnosti. Moje mišljenje je da u principu oni koji pomažu životima, ti pomažu i ljudima, to bude ista vrsta ljudi, već računaju po sebi.